Enenthi na atandithya sokoni wa Kangemi ula kuya Matungulu ya yiulu kauntini ya Masaku nimaelesya unyungunyisyo wo kumanwa na kila meuteta ta mavathulitwe muno nthini wa maundu ma maendeeo meweta kana mena myaka mbee wa ikumi matena mwaki wa stima kisioni cho na kukosa maundu mavata ta biasala ila itumia mwaki uyu nimakunde serikali nene kwisila kwi muyumbe wa Matungulu Stephen Mule na MCA wa kisioki Mathias Mambo makwateanie kusukuma milati ya vata ila itonya umbelia kisioki boni mutesya na kiyo cha Enenthi ma Kangemi. Meweta kana soko yo wende na kuyana nawe na myaka 10 maendeeo kuna mabiasala mo hatome utheo na mokule maingi kwithwa Mathias au kwata mwaki wa stima kisioni kio na kwithwa isu lengi sia kwatia mwaki wa stima na nina mo tani myaka 10 nele na kindu kimwe cha challenge kimwe tithitwacho nthini wa soko witu ni stima kindu cha keli ni security na yu ni twithao twisingatatia andu ma Matungulu nitasa kwani tiyo ndo tona ati itethwa uo nitithitwe na challenge cha mbauti myaka ta mwili myaka 10 kou tiyo kai ya mutongoi kula tuna kebwa na Stephen Mule na MCA Mambo tile kana matutethia nondo koku tukaya kwithina na nitwendea gwana kuona tiko maundu alangi undu andu methitwe wa mathikwa kou tina thinosu na thinosu timu ingi muno nthini wa soko mwikaingela masomete maundu ma kiuvundi meweta kana soko undu isao matethia ithwa mwela maile utumia mwaki wa stima matesa utethiwa vakuvi kana mailite uthio kwasa ila menda utethia mawia ma utumia mwaki wa stima maito tikambia welding tikaeka uye ka repair kundu kwasa inosi charging sia battery ona no tambezio mawe yange matumika ki stima na kuzeobia mpaka letio simo siendo isu sionde no tiseobia aba kwa nyenze obazia mota engineer koko testima ndiye zoze obia to moto tuko kou atongo imaito mwililie moto wa testima ndio bika mambiasara meko ala tutekite kunundu yo no kathioka soko ndona pando bebigwa kindu kwisindo mbingi ndona pando bebigwa kindu ndona ithisi yako no ila sia mauta ila sia kuumia ndona kiki standard cha stima kwi mathina maingala maenda na siana myaki nundu wa kukosa mwaki kou kwithina kundu kou kwithina mwingi muno kumanwa na kwa mwaki wa stima meweta kana vetheo na uvungulwa muo na miyoyo kwithwa ingewa tandithya matesa utia miyoyo sokoni uyu itonya ungewa masani mawiyo ila mavinga mabiasala mo kana ingio kuvinga mabiasala mo tene kwithwa matatonya uthukumia kivinduni muthosia wa mukuka sokoni wa Kangemi na okwevindo ikalo ithia no ndwe mwanya no balote ya ti bandu bailite nondo pakoka pakatula tusamulwa tuipotu onthei twathi kwa hiyo na kusukwa mbaro weno wendie paso kasukwe we kombrondrai so ko itundu ina thina tuka ya tongo imaitu matwekondola bailite ni security ki yu school ndi stima so la ina ebo ino yuambeti sio ndasi itano tina security hata kidogo wanawaji mani atale nondo ikale ekibinduni kwa wiye tuyoka ya tongo hii matutethesie serikali itwela twina nayo eitwe wiate yetu nenga security yani tuona serikali ya mutio komeweta tevathulite soko yo kwa ilungu ya sa maikule mondo mavata mathengi we soko no na kutethesia kuyana na kuete uthukumi kwi mwene nthi na twikathia tongo bwana Mule evalau na MCA Mambo matono tutethesia na kutwinzia ndovo isoko ni wa Kangemi wise kwithia twina mathina ma kiwu na ni soko te cho ni soko te stima na usoko uyo mathina ma security no soko without the security of land ukesa kwithia andu no yani induma yo thitha thimbingi ku Kangemi kwa u mutongoi Mule na MCA Mambo tiyo kukathia mudike serikali ni mutwete sindu isu pa Kangemi na twitha twiyania na tuyotunga muvea kauntini ya Masaku Kangemi nyene toboni mutesya